multiple. Multiple entry one. Aye, and number of years no top. Top when you did a wash and catch and category. Enti ye what number of years oba ye ho a your application you the next thing no oba ko biometrics na biometrics other places e di be 4 months as I work biometrics but oba ye ho for visas how much am mo enti we nya say yes so for me wa check en bomu ko bom enti oba ye ya so ye biometrics ne de ya wacha 6 weeks in the maximum of 6 weeks no we call Accra no akobo onsa no biometrics no na de aka na ye mpaibo nti ansa na obeba no bo mpaye wo nyame bi a obefra fransa waba na ye hu bi da obi ba ye ho say ene no call biometrics ene Friday call biometrics Friday obaya application no okumase me offer be if ko twa kwam there be ono de mi ti ye pa call Friday a Monday by 11 a.m. and I friend say ni approval aba ebi sida ya travel and tour visas who ejuma san but we dey me who be that 3 days obi person ko UK right one go school okay ti oko as a visit and also mutimi but I'm first no through challenge ni me am the be someone no problem because we show sweet no problem na ya no problem one go school up visit no problem enti no share ne say enti ono oba e was so nya ne passport ready good enti the ebe ne say ye be fill forms amano okay enti forms no processings omo be charge wo embassy ho no ene ye de be ma wo mu etua but say all fill forms where you we don't charge anything but the process cost no any bema with you some start processing now how long can it take so for UK it be take 4 months but okay 4 months anka first now no more dependent any mean na care na anka no the maximum so 4 months eno ya yebi inti with acquaintance problems there you just come you asokwa Top Martin complex or any boat office, any health insurance office na we are in the same complaint. To ba BBI are going to same ticketing, same open passports cry o dear bra. Matisa and saying you be say passports anyhow and booklet nasa. O dear bra. Oba ye be din komo. Wa obe say obe show no. Inti you be giant telephone numbers. About 3 minutes. Okay, no problem. Media me tata nipa. Ese o ma ofili at home. Okay. And mesa my telephone numbers and sana masako. Inti your telephone numbers near 050 858 44 27 and that's 050 858 44 26 into your telephone numbers obi oba another thing is say Australia akwinja Australia no so work and pace okay and oba and also be nhehye send your obehu minima ni so we do everything genuinely send your wa obehu you see everything and know say okay anamontu ametu no ekosi anamontu ekọ na person ultimate set so na phone so bele union enti yenhwe Australia no oba office so a ye na obedi nkomo there is nothing like union koye ejuma no when you be about okay you just come to our office okay oba ye na obe tenase nchechemu bi a wo bi a wo challenge personally a wo de wo afabra but etiye for so nkan hu say any ahwefo so hu say enche bia from 1st May yenjuma no mpanimfo at the new prices it will take effect from 1st May okay inti mesre say etiye for anasa ahwefo mo ye interested no mo entwen they should rush at least no be participation fee na as register you bet in then you be in the old price range
Inti we dey so for mama whether was a number ni twato your number ni 050 you're calling is busy 858 44 26 050 858 44 27 yeah that's the union. So I think next week share. Right. You rather come on. All right. That's it. Say what be transi. Ebusia union no beje asase be passports bibia. Mam say wa hwe Bible say nyansa fiti ase ene yehu asu. Ababa wati se untumi nkasa woni nam wiase nim saa se menkwa asore me bo mabrabo no se de tie na wakotra ba bi to ade na wano dendenden na entokwa ne fine ko sie sweetheart hwe abrabo yi wati ye beboa wo wenye issue bi anko di nsuo bi bo udua ana obo busum bi din a eno kora mpo no onyame am yitumi se wabodua no wachi se wakanche se de ben twam na tumuda enkobusa na ho asem na yenhwe de yensu yenyankopon betimi aye osem nsu frem nyame yensu yemfre nyankopon ne ebedi wodi oja ebeje mpai bo no so wanya no nyame che hello madam pacho nyame che ho nyame che ho mama bibi ai so for mama ni menene kasa na yanka nchira so be ka mama nte o ba nyame good afternoon nyame che te say nyame adu abofo ni nyina wo ye hello nyame che hello ma abofo ni nyina wo ye Mami bi wo mi show iso so obi ene nakun ene waka kire ne se obeware amayahwe na wonim de waye afa ne ho yebusa papa ne so onye ne hwe eno na ye fra wi na ja waye ye maami a wo so ti achi wahwehwe mama ye the pacha mam pacha I Dana mboni janyane mo enti ontimi nya ne hwe wo yo mate nyame che me da se why yo masada mo akraye oni ye kase o ye mfie nsia ba se bi wo magi usika opa obetumi aka wo kobedi obi an kobedi ntro aka se wo ye no kore se de obeba obetwa wo o se papa no nya wo no nyame che no o sponsor a program ti ye ya wo hebi nti bi wo kra me ye show no timi send me odu mama o yin ni me hu say angels e wo studio ho nti no waka se bibia anim no bibia anim yi hu free otirim abo abrabo yi me is a champion 2 minutes so mama ababa why I dey pass man e pen one penny na em say na o pese o fa ne keke wo yire e wo emma wo de wa hwe kra se woni na nkwa nkotwempra ne baby aya wo na no ne nsem ne ye wonka no popra no eno te woni de in fact why are there pa na ya na emprebebre no ye mpanimfo e ka kire se ya kan sem ya yenhwe ye fe se ya na ahohomu e wo ebia no ne dabutirim a enti na hu abowo e na be so no aya wo nko no eno so e kam obi na bo wo aye wo nyankopon te se wo do huma awrade dagomafo e ka me se anambanton no wo mo de wo ma no kan bibia etumi ya wo na wo no wo ni awrade ntin wo gidie no ayanwuran eno ntin me sene se pastor bi ko e free enne adi kuya kuma se asofo bebrebe ente se wo se me nkwa asori emfa emma na papa hu abo emfa ho nkwa asori no watua wo tight papa ndie emfa ho man emfie ne woni ne bani nyina onyankopon be kan ho so man das Auntie Paulina mama me dase de me ka kire me nua se wa ne se etutu wa kwan yie na hwe wo hu yie nsoso se abaya kama ti se wi se me ame nkwa sori me so ame nso mo hwe ene waja wo hu wajeje mu a na wonnam wi asesa bi sani asabe mpre asa bo bi betimi ache wa rekwa wo cause woni ahobambo bia nyame mu bambo bia nya de ena wo so eti se wonnam ano no emi se wodi kan se mi se wo ba papa na de wo kopie ba bi a wo ye adwuma yi ana nsensem bi nti wodi jaye ye de kone na mkroma na asan baaye na che se ho no
asa ntokwa open ntokwa kakra ana wiase ayete no so wiase kan wo se wiase nso ohu nyame ne da na asese ya frɛ kan se nyame cha wakase bibia nim because nipa obi ho ne tirimu odene emfa mo ni se wo frɛ nsu ya na wa frɛ nsu obetimi aye obone ba inhira nka nyame si e frɛ nyame cha wakase bibia nim na mo ko idie bomodin na hwe wo hu yie sabe ye nipa na woni wo mote ho sabe bibi to wo mo na be so wo mu etima wa no nkoye perepere ne nkokasa enti a obi aso maame me da ase me da ase ba cha for na si ade nyina be twa ne enom pem sasabro chepe ukotoje wachiri bremo sasabro ma na keka bom gogura osisi echim shoko aka watim won nemu san ya de nyina ekura tu ekusikuro enkuda ekura mu afu obebuya ama newu chamfo pa na osi ya le nyina 0244 988 tabita sofulai alamin Tabita ABC kopem z ni nyina wombi obetuase amaso woni agi ukidri num ka ho usisi num unipadua num Tabita Madina Firestone Food Bridge wa atakwa di sunyan hye mutu 0202347647 me pacho Dawood Herbal Clinic ya specialize in yasam ketwa pressure sa doctor ayamukuro se wudi ne ayamukuro afe nompem emutu ayahwe na omo wapone waposo kotodwe Dawood Herbal 360 capsules and it Dawood ointment and ye de twetwe ni padua no wo nom no na de bi twetwe ni kwasem malaria ni nyina mo twetwe to me ni di Dawood 360 ni di sasabro enu chepi na Dawood ointment wo kon ene bebia ye wo ye bia to fom a di for wo da papa wo de twetwe ho so ye dwuma nanka o se 0241 244 12 and 0244 886 437 Faith enu ketwa prophetess ebinom Elizabeth fagu ketremaso Faith yare no mami ososa de ebri oposa wani obre Burkina Faso a osi aboti abu afaso so kwa ma site nteche wo sere enyasem ketwa ofisi yade ntche wa wabo wa nkoda ye wa hene makoko ben kumase yankra so ma teku junction takwade anaji police station Bogoso American House prophetess Pacho Freyin 0244 583 859 enti se ubani papa no oda so ne wo ho ana di for me ba one ne wo ho Pacho Devi na wo mpra Pacho Devi kanokre oni mpra to fa be medicine me di oba ha ni nyina me busa bia na me pibi ama o fa be me nyase kasegu akasemu ma so agigi adam dodo kinkesu driver o fa be ma wanya sen Pacho check akra eni esekwa nesi eno ade se woda no wada hwa udwale ya na wahuhuru Pacho na yi mu ka o de ye mu nya o asere yesi ye mu nya o no kon koda ati nkan so nye oni libido hey eni ya re Pacho nyen sa dinti ama na basa Bible studies bi a ye yenti ama obi ankwa so na video Bible studies ewe woni asore ben Pacho kingdom home na wo ye witness ade na ba wo de waso ni si wo benya witness na wako enya asole boni na no kra me bo ma ba so se me ba mo yi ase simple wo ye witness mi busa wo se wo tisi a wo si ye ho adom penam so ye witness no ade witness for azamga mo metra TV songa enti kingdom wall de unfengu mu basa wo twen no bi abala no so ewurade no bo afudifo wo tiri ministry samiri judge ye nasi ne ye fa Jehovah Witness for so enchiama wo judge ye memme bi wo no mo a wudi omoni ma bui wudi omochi abui memme bi wo no mo a obo wa timaka tibo ai wo so na kai wadawroma wudi ni me wudi chi da bi otimiti san asema ye nua be me ka no etisa yo be bo no mo se ne pe no wa antiasia oni ne benya ye fe bibi popo brimbrim mitimi chiwo
amo how ne amane betode ne ntem enti ma otimi time etane because onu ne mama mi ba bi tinaye amane ma ekonanim na ne ma ekonanim na wadawro ma bi e patron kakre bidwe ho e dia na wo kan wa ma ba bi atente so ne koda onu na sem ayo na sem na biko ke do so mi on kakre bi no van to ano o fago man with body o body jeju dada yakobo eti jeju ne kwasem no say ade be ma na hwande wo anya na so onto ne boase na ma ne mfana no ye ya o make say member ba betade ho o de nyem twom be ko be ba obeche obibi o de nyem twom eti wo di bibi wahama me pa chabu sia for mo me birthdays in free why na ye nya e be wahama me no mo nya birthdays free ona yenhwe me pa chaw into Isaac odina woda why na de ma no into Isaac free ne brass nkwa itemale Air Force into when I would do out there say nya me pa oso nhira de ma say onyame nya wadoye enko anim wenso ya waya we edin ben Anet usu asare eno ana Tijania SHS efijasi asokore ifri ne sister Ivy ho onyame hira no aka Rosemary de no Rosemary de no we IBJ Lamina oja IBJ no mame se Rosemary de na me de man ne we na yenye mfiri oni ente enze mfiri hu ebusuafo me enko computer so adwadi aba yenko Rosemary efia samwani oye minu aketo atachiman efia onyame hira no papa ibia me bia odimu me kuma me ayie me ne no hira ma wade so kyese woti bi minu aketo a dan kra ya anniversary no oba ofrakra obedu ane apom oba ya nanka obebo awo se me ma me ayie na se na odi ma potripa efia na wudi wa wudi bom empaye yi apaye se nyame pa e de maw se onyame nyi be ma papa obedo na waboa wo am wabra ba konanim nyame hira amen na wi a wo momo besu why ti ensu building na adam so onyame hira ebisu yanko computer so edwedi mra Defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besan ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert medi ho ya pao ne memre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko be de heba de mi nko biemu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de o mu da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu me dwonso so a me ti yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi wo so me so kra se wan hwa stroke den hu bejim ka wakoma to yem tabita any will last stop o ma na akwadare wo diabetes any prostate ya de ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofoli woni alignment ene de anim hwe e wo sofoli ene patase kwantempon so enkran so o Medina Firestone footbridge wa afei o takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abacon
Nkawa, Nina, Yedisi, Yahu, Espejam, Emianimunyam Dead, Abishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space, I would run in Abishop Jewelers. Yenimni frititi, where din somadi unjada da, I, one no did know, at some and some idea. Say a wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want a set, and you want a bako. Abishop 75 jewelries. What's the word Yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Pani Pem, one Sicilian Muti, the other best show us, the other bet to home, the other bet to on Sat, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juana Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renuncia, a bishop will be more open to do more to any Bakunina. Say a jewelry is dear, a Abishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abishop 75 Jewelry, Abishop 75 Enterprise, dealers in jewelries. Abishop, you wonyame. Why you caring? Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ayetitriti. Mentume pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Now no madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a wo complain no. Sa wonnom 3P a ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's for Daye? So per se unya asasi be a double be a yet kama. A braman so sembia anyone. Now the year with Japa dear papabi. And I say a beer who are quantum and I will fear and a beer opesa uto a fear papabi. And I say beer upebia high and the amount of Juma 4 and our hope will be a union group of company and I may come for the amount. The entire was a what they want to union group of companies so and say almost share Juma si and yene or mabaso body or magie efa quantum and a dance hun some dear will be a teacher at the mawomo. The part of a beer will be a na a beer vessel to kind eco pie or maybe to say Canada, UK, Germany, Australia. Now we ye Juma now with the Tia Canoa, Tieni, oh ye Juma, no Tia Canoa, and ye here. And one say, oh to America, now only union group of company, a ding como, now the one Toma, Abo Motiano, Kumasi, and I want a waterman cana beer, Asoka, Top Martin Complex, Yane, Asoka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, you want down Krumwa, I want more pay, and your boy, ye, Juma, Bibia near saying, I mean, como, I was 0508-584427, and 0508-584426. Union group of company, ya de will call Akudra Sumbim, I want so, what do we say, Sibose and Pa, to say, me your default. For come some saying, and I'm right, Betty. Missy, I am one was a different story. I made Jimmy coming from a crow move for you. Hey, that's a crowd, you not around. You rapport, let's go with you, Jamie Sammy from Madonna. So, what would you from Mofa? Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my mua, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board in the Suaha?
Papa Joy can for the more Ghana. Miss Mo Ghana, who must not be Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing said the good answer no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say, a metal trussing. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Memoir for Nebia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro, enti maninsanka. Abode ade tinema no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no she danke ba product we dank extra we wono ma kwa ho tutu ni na ebeja senior na resist ni nso resist and also have problem there senior what to say dank proke okay so wonum dank proke okay to see ya ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the danke ba tonic we no ma view we no pa na na mtumi ni bi na mtumi dan so me ye bi no no o chale me taibo papa sa sia dan fight to care na so say ko ya bi betana me so ma me jame ho enje jame ne amuja nko na afi ese fifi me to mtimi kwa amfa me to mpnase na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na fro na yeti madame ho sine fi beti asta to tell boy ya go Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe di nkrato yi atu so what about what the papa bia na you want to say bema we this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my day one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. I know, enemy lawyer. And to lawyer, and I show bottom. Master, where you from? Where you from? You cannot follow the machine. I bet you more as a DJ. No. You never account if any give us cool capsules. Say yes, you ran the wall, so cool did do nip a dream when you now put sa a mamma and Tima Winja wouldn't give us cool capsules. So go you free. Give us cool capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan efa. Divers core capsules. A pin for a batter one more menu for an inquada when if you do me nunca. Ya ba Sompa. Waba me sumaba. Ane piwaka ba no be transnyese se ye peja case obe wuram. Case number 2. Abasi kapa. Eyin no free ba ejuma ko. Kuku Ankrofoni Bia Central Region were complainants accused Ebo Kwapena Cape Coast and Ejebo one also won't have for Abesikapano and a country say Ujinadaka Mua Wobo Krukwedu order in court Aunt Abba Mammy one on your dim patch or why patch you hot and then Boko. Your Bible, your Quran, a baby focus ya, snap, no need a Budia, near Nepe. Pochompe Bible. Chapro Ben Echo. Uko mopa. Bochenyo. You are blazo. For God. Pejako sol. Boodin ayame. Pocho oya amin na nabesikapa. Ikramin some Bible. Mikitamin some Bible. Sa some American. Sa sama American. Min akushi. Min za akushi. No kwankwa. Kwankwatin. Iradeboam. Oda. Aba. Edi asem na uduku ti agui. She uduku no a. Me se be ma no wa mwa ukura. We destroy. Ewa. Benyin bam. E destroy. Asambe na waba. Mampocho. Menye ebo kobina na ehie. Hey.
Washiano, Washiebo, Washiebo, Ebo Capino, what do you bonabonu? What do you bonabonu? What do you bonu? What do you bonu? Yeah. Ibu, Aba, Musu, ay, me or dominate warrior, and I still lie in your soup, soon son. I am them for marriage, you know, ye. Oh, ye be hey. Aba, Mammy, is ye and dubbing. But your mission, I check a crowd. Ye are being munition. But you only demand check. Cafe. But your mission, bro, for some sort. But your mission, no, nothing, no, you more Guinness depot, or drive or car. No, Mr. Marty. Let me catch any day. Bonicho, my walker, over 13 years. I wait to we. But you buy in 13 years. But you 9 if you say. But you me 33 years. Hey. As what they say, or hard hana, polyede polena, denity, kusiede cancer, who pro di polo, chichidia the chairman, or you the yona. Hey, that's what it is. 33. Name it as 18. Abba, twas way. But you want to make a channel them about 13 years. Mimpiakasa. I buy one I want to buy him. Bochenyo. Mimpiakasa casa. And I must mini buafu. Oh. Intimoko first one no. Nyama of when you are doing Mimpiakasa casabia. No catch him down the work boom, what to my boom. Na miss you, no make a chande. Me fear nibi. Mini buafu. Ain't na me be cape what me be pay juma. Na my ye. Ain't no Mimpiakasa casabia. And I said, oh, Bob, one so yabasabasa. Na miss you. Ain't you kept one of me, Yaka can't come my head, then I meet him. Now we had a Juma. But you're not meeting what's a mirror no Nimpuana. Ain't you know, Impuana or can mumma the crow, Quadu. Fancy for Quadrum friend in poor. Ain't you make a damage no Sawati, on an America can't come in the hair, madam. And now, Oswati. Ain't you, I'm not my baby, Sabana him. Na ashase no abenten man fama adwuna man meka da me kire no wie no odene na mama so me gene na na me hwede oye ni papa enti na me ofram so na me din dada akwa me nkasa no ofenda me se o echina ofram me se o mabadam enti na me nkasa no na me kehie papa bi na o pede on me tena no obo na me ba no meba ne ye no mobo afa no so buade enti opede obo afra no na bebia metena o mboam enti no opede odem o ma meketene be foforo na mesio na mes menye sika me fa head na so obotua ama because of abofani enti no papa no na mesimati na papa no ke hair flat odema meba no wase meba ni enti no papa na hair flat ma no wo yere pacho that nim baby o bia munim anti papa ndi ono wa anya hwe pacho da bi o so lo bo boa okay enti no papa no head dan mama no so meba no so school no okọ no so afani ni ma denti no opedo ode no ko private school ni bi no ode abofra no kwenti papa na na obobo am kaka ankra na papa ni bo wi enti papa no wi no na eche da dan muntu aka piwak betransi ansa na papa na ko wu akoje flat foforo na asem no wu oni mu odene ya asem yankoi na asem no die aba nyabotre na ase wasem no yanko work 15 no actually Medas mommy. Yamatifo nyina aha emobibia akwaba edeba Sompa TV so na fe Sompa FM. Ene eye wuku adane de na kyerese enkomotwetwe ne guso koso a ne yewrem simadupe ne ne wadi nkomo ede afa yapomuden eho. Mebu sase ompo no emute sei megiri se waje meso ofie sei oho ye papa aseda ene ede manyame esanse na wotwene kwa pro se na ebeto ya sondwem a na eye nyame na ayeyensa. Medafo 3P garlic mixture yemma emetwetwe wasoboa na yentumfutro so enwuani ene toda na obi TV ho ana radio ho se ne yebetena so sei na nkomo yi kosoa ne yebewuramu ne de apomde ho nsem oba obi butumi fua ne bibi ya ye no mesrew ema abunfu
bia wo de wonyare bibia anyɛw nanso obi hawa wonam ɛwɔ fie no da bia nko obenya na nkete TV so na nke kyerɛkyerɛ wapomden animo nsɛm 3p garlic mixture ɛne da TV no so no sɛ wo hwɛ Sompa TV a ɛyɛ seya na tie fɛfɛɛfa akɔnakɔno seya na aduro bi hɔ no mahunu fɛfɛɛfa akɔnakɔno seya so kɔtɔ ayenka se nanso 3p garlic mixture de sɛ de sitie no ne fe sitie no wokɔtɔ aduro no a ɛbɛyɛ o kama sɛ de ohunu na medafo ɛne yɛdi nkɔmɔ afa ɛmɛma prostate ɛho na ansa na no ɔnsɛ yɛba sɛ na yɛyi yare baako na yɛdi ho nkɔmɔ sɛ ya sɛ ɛyɛ ma nkɔmɔ a na mɛma ne su sɛ yɛ mɛma nso de a na mɛma ne su sɛ na mɛma no nko na maka ma wɔ mo na yɛ mma no nso enti ne mɛma yɛ nyinaa deɛ kakra ɛbɛboa yɛn 3p garlic mixture medafo obu no meka sɛ ne nase ataatai wɔde nsa mia na atom na enye sɛ fiti prekope na onase ne taataye enti etomre bi a okɔ hospital na sa onase ataataya na wo mia na atom a ade a doctor ta busa ne sɛ udi nkyire bebre ɔn otimbusa sa question no because ade atumi kofa sa ade ne ba yare mienu sɛ anya pressure ma wo nase ataataya na diabetes anase sɛ bio ebi obi na ye obibi ba se de sa ade ne to nkyɛ de a pressure any diabetes ne betuma wo nase ataatai ɛna aduro ba ko so ebetumi aboa ne etu pressure any diabetes ase no 3p garlic mixture de enti e ba ka sa ne sɛ 3p entini ani mojamu adwuma ɛna saa yare mi no nyinaa so no entini mojamu adwuma ɛsikyerɛ yade yi ɛnyɛ ɛsikyerɛ bi ewudi ɛna ɛkɔfa yade ne de abra ho da bi aduane a yedi no aduane bi edi wɔ asase so bia nyankopɔn naturally wɔ de ɛsikyerɛ agum enti aduane bia sugar wom ekodu ne paduane ma na aye glucose ɛwɔ sɛ tumi kɔ ne paduane mu ɛkɔ mogya anum ne kɔyɛ adwuma de ma ne paduane nyinaa but obu hɔ no ma wadidi awie no etini esi aye didi ntem na aduane ne ntumi digest wonante a wokɔba no na aduane ne chinsam na ɛyɛ adwuma because sugar na ɛwɔ mu no sɛ ɛkɔ mogya num na ɛntumi ancha ma ne paduane nyinaa anya adwuma na ɛkɔ akɔtaa faako afi wɔkyena bi na ɛkɔfa problem ɛde abrɛw ɛna ne paduane so yɛ wɔ akɔa bi wɔn ɛfrɛ no sɛ pancreas saa pancreas no ɛno na ɛbɛpu nsuo bi ɛfrɛ no sɛ insulin aba wo mogya anum na saa aduane na wodi na glucose na wonya no ɛno insulin na ɛbɛtwe na acha ma ne paduane nyinaa aduane wo ani ne ntem pancreas ebi ono so ɔyɛ adwuma wabrɛ wada enti bɛda na bɛpu saa insulin no anadwumu no a wada no na timi aye sa adwuma no ba abra wadidi ntem wo nante wo ya ade wo fie na wo pancreas na ye adwuma na epu insulin no na ewura wo mogya anum na atwi glucose no na echema ni padua no enti diabetes wunya bi da ba me ka sei anadwo tum na wudidi se de wo bre no ni padua so ye adwuma no so wo bre enti didi ntem se ne be ya sugar level no nipaduane nyinaa benya bie enko typhoid na emma problem enti se wona se betaataya diabetes etimi yesa afa pressure so ubenya pressure eya abra wo mogya no akoma ne pompe na wuntini no entimi ntwimfam enche mani padua no enti ubekọ bia srade bia da baabi ana mogya bia boto ahye baabi to won sa akoma ne pompe mogya na akwa akopem na esabo ebegu akoma ne ho ba setimi twifa ni paduane mu dia da bia wo ye kama utinye wo ya wani so mmiri saa wo na ase no entaata because mogya ekoba bia enti aduro ba ko ene krom ha enipa nyina no medi ho adanse se omanom amene omo sugar level ekofom omo pressure ejai eye 3p garlic mixture ye ba ne ye kan se a obi adwen be ne se ye de ya no ene eton ye aduru but wo de ekoto 3p ne so hwe ya ka chose Sompa wo kwen ho ya onom na amowa misi fom a beju sika mede wade be ma because aduro no ebi nso nsida obi wanum 3p bi adi ho adanse se aduro ne ye je number ne frɛ Dr. Sisia ne no eni nkomo ye number ne ye 0248 92 8824 0248 92 8824 afeyemra prostate ne so me mo yare so no nche se 3p mwa o de frɛ yen ka de ye ubia se 3p garlic mixture beboa wa Dr. Beka chose ko pebito no nche okwan abɛfa so abanum aduro no a ebetu ase ntem
eduro ni ntumi mmoa nso a ye ma nkoto sika enwu na ade ba ko a eboa mema pa ewo prostate ne ho woyɛ bɛrima atadi toast because lycopene wom ɛbɛboa wo paa woyɛ bɛrima atadi carrots yɛntwitwa yɛmfanye stew ene kra de yɛnkwan ne nkwan yɛ de paa afi woyɛ bɛrima so atadi watermelon ɛbɛboa wo paa zinc ewom ɛbɛboa wo afi bitter cola ayɛ atare mɛma nanum adura enwono ɔmo se enwono but bɛrima ɛbɛboa wo paa ɛbɛwo prostate ne ho amana yɛ kama na de ewom nie bɛrima sɛ wobɛwo sɛ unwo ejina prostate so die number na frɛ doctor no nkyerɛ de ntia be ma be wo se wo nwo o prostate no e ka ho bi ye number na 0248 9288 kai se aduro no e 3p garlic mixture ye prostate no e produce nsuo bi a ye frɛ ne se seminal fluid won se be ma se wo no oba hia enkwamwa no enyinsen wo ba no e ye nkonkonti ba wɔn ankasa ntimi bɛfa bɛɛma ɔbɛɛma no mu ɛnkɔ ɔbaa ne ho ɛnkɔnkɔnyem no ɛdi saa seminal fluid no ɛna sɛ wo no ɔbɛɛhyia na saa aboa no ɔbɛfa ɔbɛɛma mu a na saa seminal fluid na kɔfa aboa no di sɛ nsuo man no a wode bɛɛma hyia wo hu no unsa wonfo wani hu mmoa no sɛ nsuo man no ɛno ne seminal fluid no ɛyɛ prostate ne produce saa nsuo no ti bɛɛma sɛ wo prostate ne nyɛ adwuma a sɛ nsuo no bɛda ne wanya bi watimi anyinsen wo ba eti mema bebre mu ntumi enwo no ebi eka omu prostate no ho prostate no enye adwuma awo ho beye den ka hu se wodwu so twa no blada no asie pɛn ɛna prostate no so da ti se wodwu so twa ho ka o prostate ho bɛka sanso na drobe na mema mudwu so femu no enam prostate no mu it is so prostate ho ka obenya problem dia number no any doctor any nkomo sisi a your number ni 0248 92 88 entwe miemfa rubber ento be me wo kuma se abowura kolena keba dani heba criske heba obenya 3p garlic mixture ho for enko abet sam takrade AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise Ewa Yene Cathedral no any dinhwe anymore Okota Malenso a wofa kwadwo heba wo ho ye ben electromat rubenya 3p garlic mixture Accra Bora Okanshi King's Walk ko Sam ena Angel Heba wo de pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia akwa bo sesi wo fe 3p garlic mixture ma moye reso a eno nche se 3p entumi emo na ema no so mama mema no regular 6 na mo prostate ne ho ban je number no 0248 928824 na me boda regular 6 no wo mabi oh mami ho adwuma pa nyame hira me da se Dank Natural Healthcare Complex Dank for and the Dank Phytocare tukoko ja unaya moja wom otoke kawo bre enu ne bebo Dank Vino I am team any koko Dank Gastrocare ni Vita enu de I am kuro osa wo fry kutu obi wo didia entime nyam aduane ne entime nyam ti de bia no fry kutu a ye Dank Gastrocare any Vita Dank okay usisi yade one must that specializing what you're doing. Your pitch number 2, your Ben City Life Hybrid School. Wow, 0244 017 556. Spanish 3 combined. Said we do be a number. Yeah, the Spanish jingo capsules. A bro papa. Who need that? Who does hear dear that? Who does your Jan be dear for Sanama? Now, no Spanish Gallic and so a most system na juma a better cholesterol so cry. Onka alitosi ujali wi ahun kekawo obra ye no emeyi e banso ani basa ka ho e 0266 114 111 judgment me judgment o se ukoye examination bon ukosi osini tutu ukoshe blaze kaka bem ubesi gold ubesi silver etia ube polish nyina be yama kuma sa abro junction total filling station chi tachimai magazine ye wo enen crime Koforidia Takrade nso wo 0598 405 674 time TIME malaria wadawrumetuo eye time HH ebeboawo sebinawa
atiegu ba memma ho bema no ene wo ba ho bema bi wo no be wura dem o tudum kane sabe adeso ye de ne na efi mu pa che obomoden pebi no je odie 0244417669 adwuma okrom fa phone nine springboard ne masaka no ne pepa 15 kopem 35 ye adwuma friend yemu adwuma nye 0308255775 Lawson doctor no virgin doctor 25 years in existence wabodwuma delay ube jina mu wachi sisi bwa obi wa ntumi nyonso ojonso emu ya ne ya Dr. Delay counts who was syphilis candida Lawson Dr. We so how you shana Jema obebre any Brian Mugauni diabetes low libido uni atsenka papa bi bowra ke obenye no bani bi ho 0248619999 hey aba ena ase papa ni wi na ye den papa na oboa ni wi na ye den nti papa no wi na che da ma brabo na ye basai dan muntu muntia sa papa no so wi na ka 3 months my dan na aso nti na muntu muntia na mese da mama komkro nti me kom ma me wo o kro bezo e we adwuma ko kokobin nti me ka shawo kakra ba 1 year enyi adwuma komando nyimwa e wona man shada ante okay twaso nti me ko ba 1 year na me ba cape no me ba ino na dem ba yimi nyama ifie no wakwa mpoka eche na masam ne ye no mobo nti nya dem anko beji miska se na me da na ato ache no anya hwe na msima ati me da na ase na me yanko bia me ye na papa o ka eche na me fa me yama no kogu ne dan mu na me to ba amfa nya adwuma mpeska head na motuma me tua ka na me siyo na me de me yama no kogu me yanko ne dan mu na me hwehwe me ye nkakranka na me peska na me ka he one room na me de me yama no kogu menyima ba nitim enti da kro me ko cape me kro na me ko town da me kwa kotazi ti me ko na mami bi ka chem na ko bi hwehwam mane ko bi no oye abenti na oje me namba na man kasa o hwehwam de bia obi samasi na me sa da ma no se na me sa sisi asuma ka hia mosma e wona me ye man kaka mosma do ko de so tai no se de wa hati na ko bi se de bia obohum bia no on fa namba no on fa manna on frem me friend na da no frɛ na me see you nti me tena wa na ma me ne de ni phone ne frɛ ko bi no ka cha na we hu ma me tena no one says agent eno aka kira ne de on kan chem na me ntwan no roba na me see you nti ko bi aba obai wa be kan mo twem nti ko bi bai no on me ka say na me see you no me so me ka ma asam nyina me de kira no dada me no ho ato no say how you na no betina onim betina sana wa asem pede da wunti nti ate asema no na me so metase na me video obotum aboam kakra na me so metase me di na echi me ni ko ofie na da time no so no oto eyi what's of fun is a club was a bibi dem or the mam bia na mo na ono mo obi akomo pa no utumi nu club say di be mechi ko ne dem modie mo enti me ne kwai no me di na echi me ni ko ofie na na okay do na made in kake ko woni fie dada eh boy itoto bi ama ono me che de I romantica aba enti mpocho enti me ko ni fie na che me minim ni fie dada me di ka ko hwe ni fie dada enti mo ko no kodu me ko ya na me kan yisan mintafui dana ukoye na no kedu okedu oya sam ewuraba enyino kro ya no sebe okedu bochenyo dana oto crab ma won bochenyo you now call rounds say dana umkoye umpocho me da oya amuachi uda ma de chi amuachi ase ni say uda ho ma de chi amuachi just ade be chi no na wo sorry na wo bai eno na onyo dai to onyo da kro bochenyo eno ni ntafui me sane me kwai me ba o biom they say the wa be your girlfriend bochenyo na na maami so de maka cha na maami ndada wansa na me koni amina fa doctor mezabla enti no o free one na me kwai na chime be 2 weeks na me ho start ro yam basabasa see na me ho mo ye ho ban zu na me ho start ro yam basabasa na me na nim de o yin sanity man fan yasam ti onye 1 month 2 weeks no na me hu de mes manyama rokọ no onkoye na msedam da mko akoto tester na ma tester hwede bia na
menyisa na another fever na oyem dam enam mokoto test nti mokoto e na chere enyisa na me ba bente no me ka chere nde sisi an mo hwe me yamba basa mokoto test no so na chere enyisa na o ka chere nde o so enyisa na no na la nti oji onala jitum bo chenyo nti problem bia e wo mai so ntafo na tapani ni ana kakra o chewe e penyi penny uma mi baby ogina no anu odini o na ko anu tum lamina beje no na sade akra ni tirim ya ne da ne papa nso ati ni tirim ahua no nya sem papa enti pochanti akadam no obandam na hede osina la na mismati no me ka chene be yenda no si ai obosham nti menka makom ntumi na masida yo mati na me menyine ntimbo me ntino na me de mekwai me wo fia na ofram be 3 days na ofram ka echa me wa adwunu awenwu de menyi se yefunu ho ombo me nti menyi yefunu na me abentie aba se na nyimru keke ne sem kai ne sem wa me yenda nti menye na me wana maame so no namba nti na mesmo o kaka na numu yedu de ba na musumsuro nti na me ka echa no ka echa me de membre no wo wani fio na mesere mesme wonsam kaka ne tin wonsam kaka no nkoye ma maame yinsen wanyi wawo ntafo no edi na esi ma ne maame ne ka kira me dey me fra ne maame ka kira ne ba ne semi yefunu no na maame ne sema me nkɔ ne ba ne nkyɛ ne biom na ne ba na adwene bɔ na aba ne tirim e bia na ma akɔ na o de duru bi afam nti ma mo nkɔ na nan kasa bɔ hwam maame ne so obehyew bochenyo na kasa bɔ hwam nti ne ba ne fra mama me kasa no na me sum si you nti ma fra bɛntie ne biom ma na bɛntie na nkasa na ɛwɔ no so na mo wa kontum ne nti na me sam na makɔ fie na me kɔ me na o kokopin mo kro wa na me kɔ bɔ na me ne de ma asɛm na wa atum na wo fra bɛntie na wo fra ne maame na maame ne gitum do ye ne kwal ma ka kyerɛ no bɔ hwam every wo fra maame abuei na maame de abuei sɛ nyo no kɔdai o se no ka de ma me mfra ne ba ne biom no na de bla no nim ne fie menim ne fie ade na nkɔ ho we unda o ka de onyu kɔ koto bi ama onyu kɔdai ade na wo wie ne maame ne sɛ wo mfi ade na wo nkɔ ena musuro mesma abente ne nsam keka no otno na obomu hu okase bia last one kwa okay chem ne se mekwa meba ne nche na obotutu na na wo maye se ma wo na de mu kromo pro station dan jaje no enti na musuro na mesum bebia me nana no wono onye bebia abente wo no mu twinti no onfa mo fa ne picture ne to so ne enfre no eje ebo kwa bena wo Cape Kosu eja ba jese kobi abai wa ne na wo ntafo no wo hwege idukua wabre etifa ukọ no suhyefa yemua yenkasa de wo kane ye nokore na ye pe wo so de sanse uche da komu ye guy pa yeso ka ginisifo ka wo ye dwuma se wo da wo to senkra ne nya wo ma yenko edie ne na se nya wo ma ba bia sabi wo ko fa ne nyinse wo mfa nko wo ma so ahwe wo ma enye by force se wo ne na wawale no eno de ensoso so ntifa ye ne wakasa wo so waje pini yesrawo bra kobi mu amunim ni kepu no mo kan kire no na mo yetumfo a muntie wawo ba ko wanya kum watimi atiti ubodro mama kra na nya 13 years wa anwene wo ho asre wa de sela ezohia me no kotopie no de ma me na menyini krofie ahemene chim no nyeme dai oni me ntafui mo Dr. Mensa beto aso ama mo fra no mo fre bono mo ko didi nkrofo mama ayu na semba wi na mo dwane mo ko di nkrofo we abai wa onyo mobo hwe ne to pa esa me ahu we onyo mobo akotopia ma we akodi we ai Dr. Mensa. Oh man. Bombing Nkomo abrao. Simedu. Se mejo so me da se abru. 26 period time. Debi ya meta kan sa asem we si. Edru ble bi a nipa bi won ma ye disika bisi wo so won fa bi kwakora wontimi mfa bi. Baby. Oh hini. De make what ya say. Matias ye pa. So disika begu ho se obi a mefa bi no no obi ba begina wa hwe ni din asan da chi akọ. Mfie be fati ne meguri. Sa na tie pepepe na wa. Wo de pa wo. Sa na tie pepepe na wa kan. Sasa kane no se kase sase de obi achi a na chese nipa no wodi awu oye wudi ni enti tumi bia bedi na achi a hante no hanagen be bi obefa bia na ehunuhuna no
na se sasa so bedi obi achi a wo ye bibia enye yi oton aye nto ye promise na ya faili no se bibia nke nipa wo wi aye ma wo no nko ade wo ya enye yi won se wo kwan bi wo no ma ho na obi afa kwa burochiri ono nko a okofa ho bia be ka chen se da bia burochiri kwa anya ha na da o to kra na foto na da ne oba wa da ne e serious be me bi ka chere me program o ma hini program so na fi o frɛ me o se doctor me ha won se me wale wo ba bia no wu me fourth wife wa me wale no wo be wo na wu na me se ne wo ba ne timu o den pa enti wa nsuro so wa wale ma me ensa mo madi nkan wu e na ono so be to so na ya be wu e ja tawia eduru blebe ya na nipa e wo se ye no me yi pa sasa ho asem amaka ho asem aka ho asem aka ho asem ababa o ekola e bia na bi na shi but ono akola wonim ewiase na ye wo no honhom ewiase mu na ye wo enoma he nipa wo honhom ne do so se de wo honamani endi wa hwe ya befa no matrasa hwe me se oton okoko na oboka ahwim ana koko nso ye ton oboka o ni asie pina o de bi wo na do so na won fa so do so pi enso obi ton koko boka Dr. Mensa si dwale saseduro kane na ha ba bi efe na dwara eno na se koba se tumi bedi obi achi a na ye de adwura wo na wade wo ho enti afi obon se de wo ye bia na ekoso mi so obi ton aye so wota so wo si abrosae ya na bebiri na aye na o madwen se bia wo di nuru na bibi etisa mesremo we okwa solieu wo ye ha hanie o obetimi aba Dr. Mensa so ya beje sasedu ni bia kodwale wo ya asem tie a eni kwan se wo bere ho a ne koye se Dr. Mensa se sasedu ndi na mdi nkaka me so obi wa de opa na busuam ya chekere na se ye di sika besi wo kwa onyi bi kwa no kro ntimi enti asem no na ye ken so obi nso bie nanum sesi ye nyina ye bedwane ma me nya asem kitu santenko a nanum bon mutumi so kakasa kwa master wanu mu bon wa hini ni untimi nka o halitosis wona wa kakasa kwa mfo se ko asise e serious eni asumsam ka ewurade nya oba ne nipa ne twena ho me si wo wura bia obeye me CCTV camera o me fi ewurade wonu madwuma pa bato wo kasa me ho ana me ko na oye ya na okache me se doctor e me se me hawi won so wo hu na me se ai wonu madwuma pa ba wonu mu bon enso me boa o me man na duro e ma 4 days ejai enti papa na ka chem say senti ne frɛ doctor one day nanka me wadura obi anu mu bon aye de man man jai kora o hunu biu e wo yem wo mo didi anadwo ene wo mo we na amono bebre ene wo mo asa indigestion problem no wo mo obi no wo ye de wonu mbebon obi odidi wi anu anu ma so otagu no oda o hinni wo ye de wonu mbebon wo mo we red meat bebre wo so ye de enka beba wonum enti susu wi na mono pi okọ na kwabra ne de safo a kire na mo de ne hwewa ne ade ade be yi aguru so amana wi ayem be so ho enti mesremo se onya how bit se halitosis how bi a ya bra Dr. Mensa he back ni ya so ye on se de make kan nyina e de nyame de abeka me ho kwa obi de hye oba a watrase ya wo ba emfie be se de abosome nkono anyinsen ma me awo anyinsen da fom David me say se be makora benyim na yera na dwo oba na bre nya sam kitu enti se oba nyinsen wi na wawo ba na kwala na wahwe na ato baby ka afo nyum ibi nyina ma no secondary school no akosi adamfo bi no wo kire nu bone no afi oba na na ko ni da no so no obetwam da ko obo so ogina wie no apege na ni ahwe mu etwen many rivers Yesu ba wasay no enti nu bone oba num bi ahwe Dr. Mensa chiri kwa na wo na fom sawa moa na ontimi nyene ho da enokora na me ka kire no na de midwumadi a medie pa de eyayale sadwumadi obi enu se Dr. Mensa de yale ehu bi akono ho ekofom na we no mo de nyame de abeka me ho enu nti na me ye delivery service no we bonus we no de nyame de abeka me ho no endi se ba se odihie bi wonum no boni bebrebe obi nso kasa na mu bon ana se wa bra bo no tim se da bi we de misale ana wa ye kosi Mensa bibi diwachi a eno de hwe machiri kwai na ye moa because anoma we na nye kwa ye delivery service baby a wo bia wo frɛ number na ye de betu dwa na Dr. Mensa me de me wo bolige o nka me ba na enso me kwa awa enye wasem no wo de ne se number na wa fa no wo be frɛ yen na ya ye nhyehyɛ ye na wa send wo sika na ye de adu na brɛ
da no obi si doctor na me send ba no wan fa me na me se nyamia nya kwasi mensa me wodin bebre wo wiase entime nya de e begu me din ho fi wo de ne se Dr. Mensa menso me kasa na mu bon menso me de hye we no mu no bon menso me hawo ni entiboa me ye be yan hye ne aye pastor kama Ghana ha be even adum kora na we de bebre emfa ne kwan ewa ye de brewa ne ya kire ho akwan nyina na sase duro de ne se se wo bedwale bia jata wi aye be men 7 days onko oba hono oba anye 6 eno ne ade aya na eha mema no kakra o dwale ya ekwa mu bon so oba de tutwi ni kakra bia bo se cafe akose no wa se no entime sremo 7 days ya onye 6 onye na mono no yero hu di so na wo dwale wi abo se yes bibi foforo bi aba wa bra bo ho eno nti ye de number na be tudwa ye branches no enkra pumpuni mantamu ya o Medina zongo janshi yura Canada Japan abro san kese no e o Medina na o man na FM abro san na se ho ene yewo ene Kumase nso yewo kotwi enti wo ba na se woduru brofu yedua esan se brofu kase mu odu nti ye atwam obrofu yedu bra kotwi ho de ye ka twi Guinness Depot no opposite wo say Dr. Mensa Heba Clinic sere kire o kama o ba bo nse de bibidura no nampa be kan a wo yale no so obi se menye me ye ba ma ya nya ye funu wo ba nya ma na enya ye funu wo bo na be ma won kwamo asa ya de no anyem oba ama na yi enti ma de o mo ma wi ma 10 me ma 10 a ma nwotwe wo me ma be se de wo ho na enwo enti wo yo ba wo ba wukuru na enwo ye beboa am wadura ma watimi awo o ya sem tietietia enti ye de number na itudwa ba bia wo bia twere number ne se wo japade se de ya na jata wi ataka no wunya ye number wo de answer obe frɛ na ya boa wo ya sem tietietia enti fi ye number na itudwa na ohini unim se Dr. Mensa ye ka awo ankasa mitimi aka cho so onyamele awo duru adom no ebi se ne bedina to so adu otwe 9 84 ababontin sanete na otwe no atwa mi na yenye Dr. Mensa number no 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 After Dr. Mensa, you were number of Friday before the end of the 0532 0532 yeah 92 80 95 yes they didn't catch that you could Guinness Depot no dey hwe ni mu enti wo mo nyame to o ba je wo baby o be send e duro na koma no duro no dey abro na so what menya ofo afu Dr. Mensa no o efi anamo edi kan ti etina sa pepe kan e ma Kumase sa pepe wa bo dwuma no wa ye kwa ibrentu a ha ba nyina agumu ohini ni wa ya de pa eti nkwane nam yanka se bi wa wi wa twa de titen me ka se obi be ye bibidura o gene hu se me kwa ibrentu na mati aba wom what can it change make us you dog nyame shira yo alaba betenase akofa ba atwere ho kan betenase mo fa boy ni voice ni ntuma yen ebo kwansa usawa no ntuma yen mo fa ntum IBJ ni voice ni wen yes sir good afternoon Pacho we are let's call but me say boni Pacho ai okay but we from Edugen to make us free Sompa TV Sompa FM Kumase but when me ready friend Abba Sikapa na ba here me no okay ordinary suma bedan na also new Peter nkwada yenu na according to Erano also nhwe Okase me hwe nkwala na obua I didn't know share to no kontia o me kwala again na me nyema I didn't know share me to me nyema ntia o me hwe nkwala until to baden again because I know see how to do me check right here and last time I was saying it's kakwa no so nche and last
week or two. Me friend the same person in the sky. Although I can tell me say on here fears me. On top of that, on Sunday we are all friend make a say or no friend make a say. Hello. Hey. Aba. Mami. Bray. Dabe ni tatu wa umauska. Bacha oma miska o. Oma usika kura. Oma miska. Me oma usika da. Oma miska. Mwati yinde. Me wo 3. Aye. Me info ebi ene besi akol. Me kada hospital one. Abente ne nsi wada. 1 month 2 weeks. Nti ni yana me friend one. Me catch was wobaba womba. Nti me na no oboda me ka oni nyina. Wentia. Etu ye no ma 1000 krada. Me we no na abo. Mame, me busa question. Me pocho wa me miska. Na fe uso ma usika da. Me pocho wa me miska na sika na oreke da odi amam no ye no kwan. Wa ma usika da ben no de ma ho na mpese me hu. Me pocho me hospital one wo botu amafam no wo be no 4 million. Ena o sen omam ne ma me so send him 2 million ibasa. 9 me kenya o sen kra na nya say when you 9 months. When was the last time I would just get free ho? But your office offer woman miske bia biom. Enti ye be fie Ada na won ko bra no ni fie. Won fa wo manage we chi na won ko. Wo si mi suro. Wa ba wo den. Me poche wo. Me o se na me wo 7 months ni ntino. E na me ho so nhya da anya din. Nye na wo ba no ma me ne bai. Poche unde si se menya 9 months. Enya me ma me kura. Ti aba. Woni obi awo. Nipa no onwane. Woni ni fie, woni ni adwumam. Wa ko ho no wa pam. Me poche wo. Ma asam ne kaya inde ma me ne kaya kira me den. Gi ma me ne frim. Na se wani abre ma me ne so se. Ma me ne ka se ne ba na hwe wo ba hwe unti. Ma me ne wo bra pe ma no. Oti ase aba wo moi. Me poche wo abentie na nkasa ye kana asemi. E friend emene ne kasa o cat na be bia ni wo me dia fra bentie mo wa pick wa kete me kasa. Tina me se ko be. Ma me ko baabi a wote wo frana no wo mfa wonim baabi a wote fa nipa ka wo na monko me poche wo me ya me na mo wofa ye kro ho fa le 2 months ni mo hwe me sme ka no banana do so na me ya madwena mako fie wo wa wo nkola me ensa ba ko awu aka mienu wo titi nom wo hye wom wa gina wa bodwe se lasi bebe hospital bill kwa wentia when chiakra mo mo from 1 week they started the what on na wo peso kire se nkura ne nyane ma na na menufu no ka asaso nkire mi enti na menufu no nsuo no bua nkola no so nkola no asem ne de ji boy ne maami asem ne film boy ne tiase wo ngui wona ase de ne family kwa so no wo ne ba me se champo 2 minutes so my me that's it wo yankopon efa ekwan bi so a nanka wo yi wo afi wo ha wo bam ye dikan ababeso pe wampene obi asomu edo akotena flat mu nakopon atoninsa afre no wankasa wo bobra ahadan a ya wotimu na wo kwako sa wo bi agent one day enipa ko tiya ka papa wansam ache wo nya boy wa papa assign wedding komo se ni pastor se wo hwe odenden wo so nim se wo pe no wampene na wo kodi na chi wo to bia that day no na koda Ghana for my ram pinu say arrow what wo ba 13 years wa na wo hwe wade ka so 20 kura wo bi nyini anka obetie ye adwuma wo bo ho mode wa handan demetre se nega che ti se dan ko mo fele no bema we se enkantafo de nka yenhira ezo so no na wo chese opese wo di wo chese wo di wo enkola mienu we se no wo mu adwuma no edem wo di wo ne mo abrante so ye kasa che ne se wo hwe na brabo yie because aba kepu bro no be so no te pocho ti bantabeten eden oti be he Tibetan hospital Tibetan yo mo amonim no mi se champo mo nyina mo to ne nkra wo first ram me da me kan okra kira enye duabo na obi bo wo no obi so kese yanti wonu mo asem pa wan kan ni ya ya pa na utiti o musi na from yensa ba ko awu radika wo yankopon se bio wa fa no kra se wo ba ne godari a wo on fa champo that's it hello hello ebo
Hello? Kobe, good afternoon. Yeah, good afternoon. But your friend is of Mammy, me, you must Sompa TV, Sukumase. Hello? Wakatino, Katino, Nadia Oshwaswa, Ubesia Belem. What's up, Branty Audasui? Why, what is the girl Nana Ubehano? The person you're calling is busy. Please. Wapeke. Eh, Mr. Champo Casa. So, me this say, why not you say, Ababena, or say, Nabrabo. And I will go so on a warrior. Never want to afford the one can say, Seven Sabio, I come for what she has said. You want me a bosom, why, yeah, when the dear woman will be a knee pass and a man or more, Nabrabo and sinning years of my manuals. Mammy, Abba, ain't he? As I'm 19 of Cape by. But your hospital, and as it's a better Kumasi. But your dabby are some 19 of me bay. Tobacco bay. But your say a baby, I'm a cool. Oh, quite a lot of fanny say. But your I mean, I'm a banu yellow cook me crumna. A 2.2. Lamina could be a me pono. Try me bag me 2 million, mammy. I'm a fat to waiting so. Emano. If I 1 million so man no mufanko. Of any case, cana yanko some fre. Abranti na yintoma Lamina intoma mienu kana ho Paulina Brem me da se na etie minu aba kasemu a na je se wo lack pa o se de wusi kan won nsemo no se oba wo nam akọ ha wo dan na wo nam anu akohia papa bi na papa ne se wo hudo nti mafa wo ne wo ba makọ ha dan ama enu ye tire se utiye ewo niemabu a e kan se fofie nso antoata papa no edi free mu eno na chi no wo se wa gasa wadan fo so ka kire wo se sesa wo niema begu me dem na che se wo chances bebre obi nyom e kwan ni bia na wangasa wakatum e kwan ni bie ma wa na wangasa wa de wakatum na emom ni me ka kire wo ne se achia na mu se de hu hu no ansa na wo be wo ntafo e to hu ne ko bi photo ya na da hu yi wo be ye kama chense odo pa na mudi wo be ye kama chense enti ntafo de awo de nyame de mawo a eye ana ntafo so ye nya wo mobone eti se de etie bia yet ni picture that to TV swa be bosome se de etie bia na koso a na kura wo mudie mu den na so enye den manyame na mmom wo ko bi de miyanka bi fan kire wo abai wa unim se wo mere ntu to wa ankro bo ma no ane ne kwada aye no wani nyinsa ntafo miensa ese bane so atapani ni wanyanyanyanya we tini ne ma no ane papa no da wo no aka mienu ewo honomo wudidi wonnom woda ntafo mi ntafo a ye frewa na wototo etoto mane no enye akole obone omodin akola mi obeda kwa adwuma obi otonton obeda na wakwa adwuma ne mo mi nua ba ne me ka chose ne ma me de ntake no ne ma me de onye ahwe wo se ba ma yese wonye wakofie ho ko fani pekomechi kwana kwada ho kodane kwano na tia mu na ni je video wadi eboni odi aye wo kwana ne kwa ya won tu kwa wo Africa Africa push ni na da bia wati onu odidi na wo edase before brem jet asamu de anodin yewo memma bi won mu a omu ye tipe nkoso memma papa tipe nkoso memma so ko hye bia amane hunu ene dadwen atetie ene ba oso wo be hye fefefe na so be se ni pedua no memma bi won mu bo akwa mu a no nso kura se ni pedua na bra bo ne ho kakwa se ni pedua ebi na odi ato so no hwa ho fe kuta ne ne o sew e de wayo tamu na unyi se no wodo na woni wudie unyi se na fe ohun de akwakoto oyigu ohun na kenye boni se obese oba pe na obeba na ho kwan kobi enyimi menyo so ya ponche wudie ye ka o te po ye bo obaso a o se po ye so mu a o de po bibia de po dia eni won kase dua na abechia no janse hunu no wa na wudie wa na wonyi se wa na wawo one wako 400 series ewo hospital wo de na ba enti won na eme na dwane ni ablantie won na eme na dwane ni ya o che se wo hwe no nti se wo hwe oba se wo hwe no na o meske to de no e boni e kora na obesodi firi no ho firi cape abedu kumase ya na ni hancho se obesu e de gu yeso ana bra
yentre wiase emfe nsam yenu ne di o abrantie enne na okuta kotie awantua otua be mate sewo what 1 week na me wo kola no woni kromo meto you know meto why you say ono why no say na se mo ase wo no suro jajina hwa abrantie no na adwinye o ade be jajaja do jajina abrantie na adwinye o na adwinye o de be obetima kwabu ne se do ka no police ni judge police china obese ja no judge okay mema no mema ni bi no kwata se mo de ni bi ni o wudi agoko be brawo sister bi o me phone so o ne kwa o miesa obu na tu ne se e do ma fa chopore na the same thing say we so call by the sa so atase oh sister be ma ka so obu wa wonta ni moye ha be ma we ka so obu ge ya se do obese gina obetitia na se de oka obetitia na yase tama polifo ma che no polifo na be sa so ja no ene polifo ebinom enye wo kaka do munya o enye me ko so na ehu enye me ko so na ehu enti ye ma ba already ye sabio oda hu so na hu so be ma na be sha so pe ne mo be ma sabe wo yeti ponko so de ye sa kwasa sam no se nyame e ka se wo firi wiase because nya ge papa wo ni su papa what shababa kama abebe nu wo fe 7 pedu skato no ho a no ko be fast no enye so kuta no nwenti ana wo ayi keto no wato sente chese wo fe adwebon na wo trim ko bi si se wadwene ne be hwe ma anya se obebre wo wiase obaye ko bi wo be papa entafo yo mse wo be ye papa usi kasem na be ko fo so me hwe nkwa wo ya wo be bre wo wiase ya me se wo be ne ko no de ewradi ntwa kapa wate egi to aso mami ewraba aba o ma me ministry 3 million osi be ukrom no ayini yesen 2.5 2.2 3 million ni entoma mienu me de aka ho me de ma ko na pani paka ho na monko moko no de besibia no freyen na freyen a enu ne be gina so ne yatu nipa difo pokwabena bokina kura obeba ne de abesi 12 sufo so na boy we emra no ene na ye twuma what asa na me no ka no nse champo fama no na jiska no man yo kodidi yatem yo 0551931905 yami show yo fenipa di wait na monko uko ni fie no no akona dwumam fa wo man kogu na dwumam wo no se wo dia wo mro wo kwa obidi obi nye video ma wo na frey difo pokwa bra obeba 0551 931 931 mo wo mo ma mo hye ma na adane SMP adai ha wow Pacho dini baby akasa free Pacho dini mic me ka free offense mic yenti o so ya uti na mauze mema ni pepa ko bino woni o ya ni mepa ni mepa woni we na we try to come outside back to see when the na see no nya sem ke manti o asama ge ni kan ni pepa no na ya sabai no anya papa ko bi no anya papa wo onso di transwaze usuru hello Pacho di baby akasa free good afternoon. Pacho, let me say, you can get us the not pay. Let me book one on court to be on. Mammy, obi afro ke pose hin awti. Waso e ni so tie adwuma kokoko ben na boy ni wo cape. Cape no bra no be so no te no. Waso te Interbetin Hospital area ho. Yes, boy, no one agony. Nagini, yes, yagini. Where this soldier, Miss Medimicia. Miss Medimicia. Hello. Pachodin, baby, I can say free. Hello, Pachodin, baby, I can say free. I'm not
Yenti o papa. Yato Abara Pana. If you come in, money number there. The next 100 number, I didn't know. Uni mobile money number. Eh, what's house, papa? Boy, how dear son. You, Gina, I pick ni number na fama geno. Bra, Gina, so why? Ya pick out the one kind number. Abram Pecha. Na fama abano friend. So be send in a kakra. Unimobo. Yeah, that's it. Yamishra. Number say. Hello. Hello. Tin Sudana we munisunya wonye. Pacho din baby akase free. Yes, I can't cross. I want to say, yes, you correct picture. Crobemo, Bemo, Bocoinsani, over Kofa, who could tell you. Hello, hello, ma. Pachodin, baby, I'll cast free. Hello, hello, ma. Hello, let's go, Casawai. You, let's say, Yamisra, my name, Papa Muye. Brano, a semo efficient pa na mocheno. But why never bonny? Why we didn't pa send your way sister no? Mam, yes, when the Amu Saswa who sabe mano. Munchina Sompa because of that girl up there in Colombian. I send over here, my Asian Colano. Couldn't free Manaka Colau and over a bend over Yashan Colano. Until yes, Moon Motion physical away the one in one year, but Sam say, Mamma German police. I get no policy or better in the morning. Penny Pacan. Hello, hello. Pacronco case. So as 1 hour was hello, be prepared. Would baby our cassette? Hello, yeah, Udin, hello. Udini baby our cassette free. If I tell me cassette free, Mate, na FM could do. Eduyenti. A branch in studio, what some of the crime be pan and mochina. We say, hello. Edu, a pacho, hello, ni dosso, yes. Utio. Hello. Manu. Pacho, Udini baby our cassette free. You see a furniture and find some cassette free about it. Yo, Charles, you. Yeah, when the person look at my money, so me and me buy number there. I can manage the Ghana. Me pacho Gina Soma any MP number now say one what you my kata kana mtu buy no so fuka. Yo. So I know about me this for here. One na me bebusa no. Wabusa na me no papa here. Papa we. Oni podi ho no o ko bedi ni otu kwa. Enfa. Also, the it's your mama. I'm to my honest with the beer. And I work in my minute to catch your one. Yeah, that's why, oh, mammy way. Patch mammy wakra. And our papa's way. Oh, Cote d'Ivoire. It wabush na for. And a wow bow bra. I don't mammy. One cry no dia. My messenger man quay man. Yo, Yaman koye man. Yo. Mine also. Ebusia for yes, Ebola.